Dennis Ingabire umukuru w'entebe ya Kashata wa Southern Division n'abakansala nibagira ngo kamine ziriya heruye cishaye kinzimara ngo nahabwe cyo tubar kubasa kwiciriza kongera mu kamine zindi omunda y'icyayi cyarukungiri. Jeopardizes the sanitation and hygiene of municipality, especially in terms of smell. Neza kurete cyunuko umutawuni kandi in the process kitume abantu babaryo mu cyaha harimo umukorogono gurumu gwa leta kizo nyomero bene nintekateka ngo tukabonize toilet seze ryenyuma y'icyaha ezitwiremo twostwiremo almost toilet sina impapuro nzizo tuzinaho mu kacikwa kutwahererukiremo ntureba tino kahoro tino ka source primary school tino St Gerard tino rukongeri health center fo tino nibyinje biryabyo na biristinge kunga toilet tutugine nkai tutugine mu bintu byite bitabinza gukora ngakongera munisipakazo nyabuza tebe bintu neberga kandi twe nka kanso ba center ba kansarazi ntwe twakwenta manyaburu project yone yaza gukorwa nango bamukika bagomba tubanda kubuza bajya ngo hangure ko rero nebasa kubigiye asawuzana mwe ntangare gidakika ngo harimo nahatingwa toilet so mu kisaha tumaze kurwo mu kanso takukimanya mazima nindeba ngo ubu ni nko bufere bakansara abantu bagira ngo cishaye kifunzire okongera mu kamine ndisho kandi tukiciriza kufunze cishayi abo kube cishayi cya toilet cishayi n'icyemisano nubwo ntujya twakubona nesende twabire ntwongeraho cishayi kibera kimwe cyangwa tondeka pavilion sikonga zitariye toilet tugambireho na town clerk ahanshongeji ahasoma ejo toilet eyiturukuto munda ni temporary ziraze kumara yo bwire because toilet zirya heru already nizenda kurugaho abo kuba orugudo gwempaho ni rumwe mu ngude turenda kutandika next financial year turukunduza na USMID project as a USMID project bakatugira ngo tukiriyaringe n'abantu bona not necessarily the municipality ahantu bona hajya rabugaho orugudo hataba harimo incumbrance omugandi ngo muringo gumwe gukutaho businje mu cyanga cha Renzori habebembezi kurwo mu district ya Kasese nibenda ngo habeho ngwatansa hagati y'engandi 3 eziri mu cyangeci. Kasese district is one of the districts that has faced a lot of conflicts, and this is due to the diversity in cultures, because we have the Bakonzo, the Basongora and the Banyavindi, all who claim to be the sole owners of most of the parts of Kasese. Inganto twinakuhabraho abebembezi betu abamu bakutwebembera arubazo bwenzarwa obutukurana abukuba hati obwiro butuli mutu bukusana ko bwiro bakara akairekanu itwensingante bintu bitukozesa ebitugaita muno kusinga kutawukanazamu ebi bigambirwa muri kiko rokutaho businge urushitamira hagombora ya Chondo omuri Bukonjo East Rwebembi Refugee Project Uganda obwekikwatanise na Renzori Peace Bridge of Reconciliation omu bagambira hanshonga zitari zimwe na zimwe eminyeto bine kusitama bakamanyangwa yes this person is of different tribe no orgando rundi ningana kabire ndizo kunka isenkuru n'ubwarabe aine kiyatu cyagize ito nkabato abarkwengana barwingano reka twebye ebyabireho nyuma. Reverend Ezra Nyongera Mukonjo ori coordinator wa Interreligious Council tongire kugamba nawe ahanshongeje bino mugishabara kure top sinke kandi rero uye Bible nekigambaje ino barayeto abana boha abaruhanga nikimanyisa bino mu cyeno mpweno abari kubisaba ntuki obusinge ko murayenda ko murakunda abari kusoma Bible musome Matayo 5 oro umwenda bino mugisha bine migisha bari kure top sinke biza kwetwa abana boha abaruhanga gasha kwa Dan Basibye na Christopher Hempsivwe.